Manchester United chuan an midfielder Paul Pogba chu chelnge in dua kumnga dai contract zoran tum inrem na an nei the ni chuan Pogba hi Premier League player zinga hlawh hnem aniang French midfielder chuan vor Pogba hian United a kum khat dai chia contract nei to a contract thar ziak tura an inrem theilo ani chuan nakum June thla a free transfer in United a chwa san theidon club lian tak tak Real Madrid Juventus le Paris Saint-Germain ten an ngai ven hlom hle United a base anga a hlotlin thin lo wangin club dang pan a she lo viau ni in tarlan ani United hian Pogba an chan mai an hlau ru viawa kar khata pound noi li zet hlo theina tur contractor an zor don hei hi hlo alak mek a in noi khazetin atam zok Pogba hi EPL player zinga hlo hnem pathumna ani meka contractor aziak ani chuan hlo hnem ber ani to ang Premier League player zinga hlo hnember chu Manchester City midfielder ropui Kevin De Bruyne ania cholkar khata pound noi thum sing ret sanga hlo mek pahnina kar khata pound noi thum sing sari sanga hlo tu United singhak David De Gea a omve thung Khovela twal chung league ngai ven hlober English Premier League a player hlo hnember ni chu Pogba tan thil thak hlelom tak ani nge yang Pogba hi Euro 2020 a French ai oina khel meka ramtan achero pui thei hle ramtan achero pui thin angin United a achero pui thin lova chu chu soisel a hlona tamber ani France a chon khovela player thaber kyanga a khela aro puina le a theina tak tak pholang turin United a kopui anei thatok lova ngai ani thung Pogba hian kumsani som pakhat khan United hi avai khatnan azoma kumkhat chungin voi thum chau a khel kumsani som pahnih khan Juventus panina chuak zui le ngala Serie A club lian Juventus tan hian ache thata viau thunga Serie A voiza somni pali khelin gol somni paria ta thun kumsani som parukhan United in an la let le a Premier League a voiza somthum pali khelin gol somni pali a thun tling to a kumnga dai contractor azia bel le ani chuan hnu ma du omzok a hnu chha ngei tura ngai ani